Pozdrav youtuberi, danas ću vam pokazati kako da ulepšate vaš desktop. Prvo skinete ovaj program, evo ovako, idete download file, idete i odmah će vam se skine. Onda ovaj set7 configure, idete ovdje isto download file. Ovaj Windows teme, čekaj, trenutak, samo idete, da evo ovdje download idete. I Rocketdock ovdje. Znači kada sve to skinete, onda uđite ovdje u Rocketdock exe. Evo ga. Znači, evo možete dostaviti slike, sve. Onda skinete ovu sliku, imate link u deskripciji od svih programa i set as desktop. Evo ga. Onda ovo 7 configure. Sačekajte samo da čita. Evo ga. Idete apply, ok. Sada ovo gets. Znači kliknete dva klika ovdje i pojavit će vam se install. I kliknete na install, ja već imam to. Ja sam već instalirao. Idete gets. Samo prebacite kalendar. Ovdje. Vecer. I evo možete ovo. Ovo može se piše. I onda uđite ovdje. Ovako. Izaberete neku ikonicu koja vam se sviđa. Čekaj. Evo ovo na primjer. Open. Evo ga. Vidite? Ima dosta ikonica. Vidite koliko ih ima. Samo trenutak. Da biste vratili, idete samo ovdje. Evo, vratili ste. I to je sve od mene. Lajkujte me, subscribeujte. Hvala na gledanju.